Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje gukomera cyane aho umutwe w'inyeshyamba wa M23 ukomeje kurwana bikomeye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo. Muri aya makuru ndaza kukubwira ko AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho yasubije ibitero bya FARDC mu buryo bukomeye aho ndetse AFC M23 yaje kwigarurira imyanya ikomeye mu bice bya UVIRA. Ku rundi ruhande kandi umunyapolitike Agathon Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yatangaje ko nta mpamvu yakabaye ituma ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeza kurwanira mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko intumwa z'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington nyuma yo kongera guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande kandi ndaza kukubwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuwa kabiri ku itariki 17 Werurwe yakiriye itsinda ry'abanyamulenge bavuga ko bagiye kumushimira kubera uruhare rwe na leta ye akuriye mu kurengera ubuzima bw'abari mu kaga bw'abanyamulenge mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo yose rero ni amakuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye hano ku Rumuri TV show. Wifuza kuzajya uhurubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye, nta kindi usabwa gukora uretse gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe gatanu kuri gatanu. Reka rero ntabatindiye dutangirane n'iyi nkuru ivuga ku mirwano ikomeje guhuza umutwe w'inyeshyamba wa M23 ifatanyije na MRDP twirwaneho aho bakomeje guhondagurana bikomeye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutekano ukomeje kuzamba aho imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'ihuriro rya AFC M23 na MRDP twirwaneho iri kurushaho gufata indi ntera. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zegereye aho imirwano ibera, amakuru avuga ko nyuma y'ibitero byagabwe na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, AFC M23 yasubije inyuma ibyo bitero mu buryo bukomeye cyane bituma M23 yigarurira imyanya myinshi y'ingenzi, by'umwihariko imisozi ya Kirungwa, Bugogoma ndetse na Gongwa hamwe n'ibindi bice biyegereye bifite akamaro kanini mu bugenzuzi bw'umutekano mu mujyi wa UVIRA yafashwe na M23 nyuma y'imirwano ikaze. Iyi misozi irahirengeye cyane ugereranyije n'umujyi wa UVIRA, bigatuma ufite iyi misozi aba afite amahirwe akomeye mu kugenzura ibikorwa bya gisirikare n'itumanaho mu karere. Saho gusa kandi AFC M23 na MRDP twirwaneho yigaruriye kuko yanigaruriye n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi nyuma yuko abarwanyi ndetse n'abasirikare ba FARDC n'abambari bayo bagabye ibitero kuri uyu mutwe, bigatuma wihagararaho ugasubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo FARDC. Mu duce twafashwe harimo Kabunambo, Biribi iherereye mu nkengero za Kabunambo ndetse na Kasumbura. Utu duce twigaruriwe ku munsi w'ejo. Amakuru kandi yizewe atangwa n'abari mu buyobozi bwa AFC M23 na MRDP twirwaneho avuga ko icyo gikorwa kitari igitero cyo kwigarurira cyangwa se kwagura ibirindiro, ahubwo ko cyari igitero cyo gusubiza inyuma ibitero byatangijwe n'abasirikare ba FARDC. Umwe mu bayobozi muri uyu mutwe yagize ati, ntabwo twari tugamije gufata UVIRA, icyo twakoze ni ugusubiza inyuma igitero cy'agasuzuguro cyagabwe na FARDC tukabagezaho cyaturutse mu rwego rwo kurinda abaturage. Ibi bibaye mu gihe kuva mu ntangiriro z'intambara umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwaneho bakomeje kugaragaza ko bibanda mu kurinda abaturage bo mu bice bavuga ko byibasirwa n'ibitero by'ingabo za leta n'imitwe iyishyigikiye.
Ku rundi ruhande leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje gushinza uyu mutwe wa M23 ibikorwa byo guhungabanya umutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu. Uvira kandi ni umwe mu mujyi ifite akamaro kanini cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuko iri ku mupaka uhuza Kongo n'u Burundi kandi igakora ku kiyaga cya Tanganyika. Uyu mujyi n'imisozi iwukikije nka Kirungwa n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi byakunze kuba indiri y'imirwano mu bihe bitandukanye by'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva mu myaka yashize aka karere karanzwe n'imvururu zishingiye ku mitwe yitwaje intwaro, ibibazo by'amoko ndetse n'inyungu z'ubukungu zishingiye ku mutungo kamere. Ihuriro rya AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho ni imwe mu mbaraga zikomeye mu rugamba rwo muri aka gace. Nubwo AFC M23 na twirwaneho ivuga ko idafite umugambi wo gufata umujyi wa Uvira, isesengura ry'abakurikiranira hafi ibya gisirikare rigaragaza ko gufata imyanya yo hejuru nka Kirungwa n'inkengero zayo bishobora kuyifasha kugenzura ibikorwa byinshi mu mujyi wa Uvira ndetse no kuwushyira mu gitutu cya gisirikare. Ku baturage iyi mirwano ikomeje guteza impungenge aho benshi bakomeje guhunga ingo zabo mu gihe ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'imibereho isanzwe bikomeje guhungabana cyane, mu gihe amahanga nayo akomeje gusaba impande zombi guhagarika imirwano ndetse no gusubira mu biganiro. Biracyari urujijo kumenya niba iyi ntambara izahagarara vuba cyangwa niba igiye gufata indi ntera irushijeho gukomera mu minsi iri imbere. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande muri iyi ntambara havugwamwo uruhare rw'abasirikare b'u Burundi. Agaton Rwasa utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi akaba yavuze ko abona ko nta mpamvu yakabaye ituma ingabo z'igihugu cyabo zikomeza kurwanira mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro n'umuyoboro Agasaro Kaburaga, Rwasa wahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL ryari ku mwanya wa kabiri mu mashyaka akomeye mu Burundi, yagaragaje ko kohereza abasirikare muri Kongo biri mu nyungu za CNDD FDD n'abayobozi bayo. Aho yagize ati, njyewe ntekereza ko ukwinjira ku Burundi mu ntambara ya Kongo biri mu nyungu z'ishyaka riri ku butegetsi n'abategetsi, ntabwo biri mu nyungu z'abarundi muri rusange. Ubu uyu munyepolitike akaba yaranasobanuye ko niba koko ingabo z'u Burundi zaragiye gutabara Kongo zagombaga kugenda zambaye impuzankano yazo aho kwambara iz'abanyekongo nk'aho ibikorwa zarimo binyuranyije n'amategeko. Yakomeje agira ati, mu by'ukuri nta nyungu Burundi tubifitemo kuko nta cyabujije intambara kurushaho gukomera kugera naho yegera imipaka y'u Burundi ivuye ruguru muri Kivu y'Amajyaruguru kure cyane y'u Burundi. Leta y'u Burundi kandi igasobanura ko yohereje ingabo kugira ngo zirwanye imitwe yitwaje intwaro yirwanya kandi ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nka Red Tabara, Foreb ndetse na FNL. Uyu munyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi Agaton Rwasa kandi yavuze ko ibyo ari urwitwazo kuko iyi ngabo z'u Burundi ziba zaragiye kurwanya iyi mitwe koko ntacyo zari kujya gukora mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington nyuma yo kongera guhurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byabaye kuwa kabiri ku itariki 17 Werurwe ndetse no kuwa gatatu ku itariki 18 ku munsi w'ejo nibwo intumwa z'ibihugu byombi zahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itangazo rihuriweho ryasohowe n'ibihugu by'u Rwanda, Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko inama zabaye zasize impande zombi zemeranyije ku ngamba zifatika zigamije gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu rwego rw'amasezerano ya Washington agamije amahoro n'uburumbuke. Iryo tangazo kandi risobanura ko Kigali na Kinshasa byemeranyije ku ruhererekane rw'ingamba zihuriweho zigamije kugabanya umwuka mubi ndetse no guteza imbere intambwe igaragara ku butaka. Ni ingamba zirimo kwiyemeza gufata ibyemezo bifatika byo kubahana ku bijyanye n'ubusugire bw'ibihugu n'imbibi zabyo,
guteganya gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda mu bice byagenwe biri ku butaka bwa Kongo, kongera ingufu kandi zifite igihe ntarengwa ngo Kongo ibe yasenye umutwe wa FDLR ndetse no kurinda abasivile. Itangazo kandi rikomeza rivuga ko Kongo, Kinshasa n'u Rwanda byongeye gushimangira ubushake bwabyo bwo kubahiriza amasezerano ya Washington agamije kugera ku mahoro arambye n'uburumbuke mu karere. Ku itariki 27 Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo ibihugu byombi byasinyanye amasezerano ya Washington mbere yo kwemezwa n'abaperezida babyo ku itariki 4 Ukuboza mu mwaka w'ibihumbi 2025. Icyo gihe Kigali na Kinshasa byongeye guhurira Washington mu gihe iheruka gufatira u Rwanda ibihano irushinja kuba rwarananiwe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington rwiyemeje, ndetse no kuba ngo rukomeje guha ubufasha umutwe wa AFC M23. U Rwanda rukaba rwaramaganye ibi bihano by'uruhande rumwe. Ku rundi ruhande rero bikomeje kuvugisha abantu benshi cyane nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yakiriye itsinda ry'abanyamurenge bavuga ko bagiye kumushimira kubera uruhare rwa leta akuriye mu kurengera ubuzima bw'abari mu kaga bw'abanyamurenge mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Charles Nteze ukuriye iryo tsinda avuga ko riba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Burundi bwateye intambwe ikomeye mu ntambara muri Kongo, aho zatewe n'igihugu cy'u Rwanda kandi gikora ibintu binyuranyije n'amategeko, aho cyitwaza izina ry'abanyamurenge ndetse ngo n'izina ry'abatutsi mu karere. Leta y'u Rwanda kandi ikaba ihakana uruhare ishinjwa mu ntambara muri Kongo, aho ivuga ko yafashe ingamba zo kwirinda. Iryo tsinda rero ry'abanyamurenge ryagiye gushimira Ndayishimiye mu gihe amahuriro atandukanye y'abanyamurenge cyane cyane ababa mu mahanga atavuga rumwe ku ruhare rw'ingabo z'u Burundi mu ntambara iri kubera muri Kongo. Abenshi mu banyamurenge bari mu karere ka Minembwe muri Kivu y'Epfo bakunze gushinja ingabo z'u Burundi kubakorera ubwicanyi ndetse no gufunga amayira atuma bagera mu mujyi wa Uvira bakuragamo ibyangombwa nkenerwa. Kubishinjwa ingabo z'u Burundi muri Kongo, Charles Nteze yavuze ko nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi ahubwo ngari neza, aho bayoboye ubwoko bwabo n'uyu munsi bakaba ngo bari guhumeka amahoro babikesha leta y'u Burundi hamwe na leta ya Kongo. Andi mashyirahamwe kandi y'abanyamurenge baba mu mahanga mu gihe gishize yasohoye amatangazo yamagana ubwicanyi bukorerwa bene wabo muri Minembwe, aho bavuga ko mu babukora harimo n'ingabo z'u Burundi. Kuva mu myaka igera kuri 2 ishize u Burundi bwohereje ingabo muri Kongo ku bwumvikane bwa Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi. Kuva mu mpera z'umwaka ushize impande zombi zakunze kugaba ibitero bya za drone n'iby'indege z'intambara mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo isanzwe ituwe cyane cyane nabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ngayo nguko rero ayo ni amakuru y'ibikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara ikomeye, intambara iri guhuza umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa bacyo. Na makuru rero tuzajya dukomeza kugenda tubagezaho 5 kuri 5. Wifuza kuzajya uhorubana natwe muri aya makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye hano kuri Muri TV show, nta kindi usabwa gukora uretse gukanda subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubana natwe 5 kuri 5.